Iran launched a yego large-scale nibyo attack Iran of yamaze over kuturasaho 180 ibisasu ballistic bikomeye, missiles gusa directly twakomeje from Iranian gukoresha soil ubwirinzi at bwacu the state of Israel. mu buryo bwose There were a bugaragara small kugira number ngo of hits in the tudahungabanya center of abaturage Israel and bacu. some other hits in the leta southern yakomeje Israel. kurasa The byeruye majority of the incoming missiles ku were gihugu cyacu, intercepted gusa ntabwo by byoroshye, Israel ariko and natwe the defensive turakomeza coalition kwirinda no led by the United kwirwanaho, States. tunibutsa yuko Iran's byanze attack is bikunze a severe and dangerous tugiye escalation. kohereza abasirikare mu There gihugu will cya be Iran. consequences. Our Uku defensive gutanga and offensive intanga intambara mu buryo capabilities bweruye are at the kandi highest ikindi levels of nuko hari readiness. ibyiho umunani Our n'ibyo bisasu operational byaraswaga plans are ready. byatumye We will respond byateye igihugu cyacu wherever, bikicamo abasivili whenever, umunani and however byaje we byitwaje choose, imbunda, gusa nabyo in accordance byamaze with the gushyirwa directive of the government of ku Israel. rutonde rw'abagomba gupfa. Iran and its proxies have been attacking nuko Israel nguko since byifashe the muri 7th of October Isirayeli on 7 n'abatabare. fronts,